Mbaramukya omwibali ya Mukama waitu Yesu Kristo amabara bangeta Pastor Kyalgonza Vincent okuruga mu Mount Zion Church Ministries kandi ndi hano kubagambira kino ekintu ekyokurra mbeta Christmas ekintu ekigonza kugambira muntu wa Mukama wampulirize ekyo ekintu ekyokurra mbajaguza mbeta Christmas tikikuruga mwa Ruhanga. Christmas niruga mwa Satani niwegeresera hano munsi okubihabiha abantu. Christmas mpakoleka kunu batire Yesu betu enyima obukujyaye enyima oku ebintu ebiribyo tibiri bya Yesu ndicyo ngonza kugambira muntu wa Mukama wampulirize ebyo bintu Satani niweberesera hano okubuzabuza abantu neno kirora no bukike kekiro ne wenyine no za kwerora ebintu bakora amaro agabanywa obwense obugenda mu maiso obusuma abantu abafwa mu accident ebyo bintu ebibaho byona tibyoleka Yesu amaka agakana ha Christmas goleka Yesu enkungani yongera mu maka tibikoleka ngu Yesu alumu hanyuma Yesu takusemerererwamu muri ebyo bintu bakujaguze bakweta Christmas muntu wa Mukama wakumpuliriza akagisa coin tandika okweyamba kweyakaniza ha bintu bya Satani bya lesero kubuzabuza abantu cyo kusasa muno n'abantu abakirinju kusanga nabo balio betabera muri ebyo bintu ebyo kujaguza Christmas mbamanya ngo bya Yesu. Satani akatandika iro kubihabiha abantu karana kara planingirira n'abandi bakazarwa basanga hebi ebintu mbamanya ngo kujaguza Christmas ngo no banojaguza amazaro ga Yesu bitu mu Bible tikirumu ngo Yesu bamujaguzege ngo akazarwa 25 ekyo kimu ekyo akabiri mu Bible ekigambe kibakweta Christmas tikirumu ndicyo ngonza nkugambira Christmas Yesu Christmas kimanyisa kujaguza Yesu beto Yesu atagambe ngo bamujaguzega amazarwage hanyuma na Yesu ubajaguza hakiro cha Christmas tali ni Yesu wenyine ono mnazaresi wa ya msalaba beto bajaguza vanu abakweta ba Jesus bano abokura mbeta ba Yesu bandu ba Yesu nibo bajaguza hakiro ekyo Satani akora bukodyobwe okubiha abantu ira na ira hanyuma yabaleterevi uhura bino bintu byokora biri mu Christmas ngo Christmas tree mu Bible ebyo bintu Yesu byali Nazaro mukijukiyente utabisangeho ngo Christmas tree na yero ono okurambeta Father Christmas Yesu akaba Nazaro akaba taloho icyo kisenze kikaba taloho go muzimu ogo bakweta Father Christmas kikaba kitareho iki cya Father Christmas abantu baka eke Satani niwe tumira hano munsi okuja kwata ensi yona okujya bohera muri ebyo bintu bakweta Christmas. Haleluya. So Satani kuja kuleta ebyo bintu byona akabanza yaleta kino cyo kurambeta birthday beto birthday tukura mu Bible Yohana obali mbeta Yohana Herode obyali naza kuza birthday ye nubo akaita Yohana umubatiza nubo bamuyisire Herode akabalyo naza kuza birthday hanyuma birthday bakagireta ira nuko hanyuma bamale baleta kino cya Christmas Herode akabatali wa Ruhanga ebyo bya Herode bikaba bintu bya kalitsa bya Misiri ebyo kujaguza ebintu ebyensi okutumbera ebintu bya Satani na kinaki hata nezo birthday ezo kurora manya mbahuhe nyunyuzi mbahuha kando mbazimia nyunyuzi mbahuhe nyunyuzi yawe mbazimia etale eyo umwoyo eya Ruhanga kwairo kumanya amazima mbagizimya hanyuma mbayikaramba kigarukamo buli mwaka ukora wenda bakwikaliza kimu mu mwirima usakanyenyizi kona akasemelio okwakayo ukarora ngune umuntu wamanya amazima hati mbekamba kikora ngo jaguze birthday ngo blow more candles ngo huhe etar mbazimya amagenda gawe mbakikora hano ororamba koro mugenzo ngo kuha evyo babaliyo mbakole migenzo ya Satani nicyo kimwe nebya Easter byone byo kura mbeta Easter manya bintu bya Women's Day nkabani mbagambiraho bavambajaguza ogo mukazi wenyanza mbamwita Queen of the Coast mbamwita Madam of the Sea ebyo bintu byone byo kura jaguzo mbirwa mu Satani nekikuru cyabyo kino eke cyo kura mbeta Christmas nakyo Satani wekiresera hano ogo bakweta Father Christmas bokufa hano ikeno jaguza Christmas no kumusanga yo mugehena ogo muzimu nguja kutwara guteka mu nkomo yagwo omugehena. So umuntu wa Mukama wegendereze Yesu akaba nanyoleka mwako guhoire Satani ogu Father Christmas ogu obakweta Santa noja oboragena noja kura ali ikikare kibakweta Santa oku mu America betu kigambo Santa kimanyisa Satan obugendo kahingisa enyiguta hero Satani akakireta kukibuzabuza betu kigambo Santa ekyo kura mbeta Santa kimanyisa Satan
hati unoza kuhura ngu Santa Claus, Santa Barbara, kibangisa Santa stani we bar, hati ebyo bintu nibyo noza kusanga batimbire ngu kiro kya Santa ngu Christmas, ebyo bintu bya stani mbirwa ma stani henyini tarumu Yesu na kati, hanyuma Yesu tubakamujaguzaga hakiro kya Christmas niborora kimu yeza accident nizeyongera abantu nibakana maka ngasiskara habwaki habokuba stani alesere ebintu bye okubuzabuza ensi kutwara abantu mu Gehena. Wegendereze weyambe kano akere Yesu Kristo nagonza abantu bajunu baruga muri ebyo bintu ito Yesu